Yo Kelson said the end down and let you walk a side you so. Oka side you a sonko, a jet, so I say, I have now where they celebrate his power pa. Gospel artist, Obia de Ebahabi. Now so you're too bow, no way you win some man where they ever had. Charles ye dear fed ye day and a bebro, and there yenya, the bibia. Hey, Sab Blanty and Ebie, Nukrina meaning say, Bam movie pankasa. We trebi papa when movie stars a kuku dam and I just say to man so what I say and ne ye niya no ha ye pese ye ni betwetwe komo ansa ne ni betwetwe komo no ye pese me busa say woni say nipa na I mean woni say nipa na guesses nipa ye pese ye de ni betwetwe komo me gidi say ene yenya nana yebua ewa ha a movie mu no yesi ye friend akokoa mpaninsem na no ya ewa nana yebua mo pa baba o ka say patro me je o so katachi ya say why come up oh me nti wo bi nchan ana o the time at me didi yesu me time bia me tumu didi me ana me tena wona mase enti me ni problems I was say na me tell you say we can say na wudi ankasa ankasa me ankasa kwa kuyo si ya de meto panyin ya fama to kwa hwe panyin ya suta panyin na ye kwa na obi bra na ye kwa ya ma sara okay na obi busa me say ufre because I say o kasa yimu no ye hwa o kan bakosem ni amin sen kwae de ehye wan oh wate kwa so wada roma me bo dina meti wa na ma so bigira kwa na ma bo mu ase katachi wada roma wa no ma ye mpesua so a tie wada roma nyene ba nti wate kwa so me chia for the meantime na ne bwana uko school hello but I say uko school me yes sir be I said we moving mo ya what we come from pa e chen binu ma me nim wo because you be mo me ankasa particular na me tie no me ko school ewo achiase ena me wie JSS me wie man toaso ena on said that time form 4 no wo wie form 4 na enti ne school aba ekura tumukobi abua otumuko Bible school abotwan otumuko Bible school wa bra Nyankopon frɛ no enti papa bet makasa tautology enti me so me man ko school everybody dey meet them na me tell them na da me so na pa na kuma na pa so ni problem na na ne egua so bi kana ne egua ami na ko ku egua na wo kana sei na obisi akire wase da akire be se mi wa shase me ankasa di me nana yeboa international me fi se dumase na mi free na mantena ho ya me fan se me be kumase no na ngo be se 5 years and I get you mun sense se ja me papa na me mama me betina about kumase mo je na wo fi na me fan se bia me wa say mo be 10 years na mo 10 years it's me fan say na ni here da nya dai um say 10 years wa ni TV bia musa ani abia di fa say mo 10 years na better kumase about me fan say cheduma se wona de ya tete mo kumase ni tete na uma metia so me ma metia so my father on metia sa exactly na wa wana oh awale die and I'm was some to madam fubi when you cook me I'm crying give ring me na ayama and some ring say man say am our crowd oh and now ba na ni ajan bra mi ti ma tia to bi gba le nde mi ni fesi ka no wo po abi ati anu agu na wale ni akoto champagne ni akoto toto akoso every puni ade na wale na enti mi dia wale anya makono ni ankasa de mi dia wale ti am so pa ma yako mo pre ma di dem se do fe de mi dia wale anya makono wana enti obi hwe yesi na oba bi ya wo hwe ade wa me se ana na ebu a wo fe pa na wonya won ko be de oh na wo kasa wo ba na ya se wo so ye wo ade me dia me pa fon so wale okay ana me pa wale so bi be ni mu aye de ama me face to face unye na me su me nie me ma se ni na no ba me hu because me no me wale ba ma wo me ni abrenya apo wale ya wo
What's your say? Oba na me want that for me. Hey, sir. Oh, okay, nice. And then okay, young call waduma awoyimu. If you say see, I mean, we are 10 years old. A year then I would be industry. Oh, me, no. Nana ya boy. Baby, I'm because we are chancing on maybe school na 1 year. Because what parents say, me na dem a chance. Early primary. Me dem a let me feel one quality yes. The Sunday man. I mean say me friend say get me nyom kura me it's in fact na kokon na kasa no e me say me nim o bia mention ya me de che o na say achede a say da na e boy kan o say achede a ye de e che no ntinya say obi ya ti school bi wa ha na afi na obekọ ababusua ono no de na e achede a ye de che no nti na ma na no a che sa no na na e boy na me bisa say because what can say here I say only a fifth only be at another because some have been norms are one. Oh, near Cassam and my since the things will be born back. So better my barn, and what the weather of a dream, not the better. Obeying the scene in facial action. It's in a member for young man to be me and Cassam say free and feel. Me pato se chelu ma se ankasa no me papa edi ade wo e na mampo asante mampo me ma me di hima wo nti me free asante mampo na ne kwa yemra movie ni so ofisi wura movie no wan na di wura movie na ye dey na movie ne die movie na ankasa di obi afa menwere obi amfa menwere fa ne se bia me am we school no me ha ne ma bre papa ma bre ma ya adwuma me ankasa me was school me ankasa fa me 15 years no me tun me papa na me ma me because me share enia ma bia me tun papa na me ma me na nti me fa ne se wa de ma me ni ye den entintem the 15 years na ankasa no me kan me da wow me kan me da because set it one we baby school na usha and that part in your book one me mira den emia match bayire pen match bayire na say me che bayire wa chia so bi be pen down about my salary opposite me che bayire me that time say na ma kwa family we will have to no me chi na etu mi akotwifo no to mudi me kan ye be top ne ye tori and it's a band to my be more ton bayire Who sabe ma bagira mi akasa ma che bayire wo bibie ni na che bayire me sa ko kwan so beginning no me yes kana me ko kwan so me ko fa ni ma betonton enti fa le semia ma ko Nigeria kwan so ma ko to go kwan so enti ma ko kwan so ni unya ke na say aside movie na mbabe wura mi na me na microphone churches ni ade na me o se me wura movie industry ni na me wura na incident Nyankopon se me wura mu no ya nya me rehearsal da me ba so mi na Nyankopon da wura ma to me papa katawre nene ye juma bibi na akata ono wa hino to baba akata me so ma ntwe ama me kai says ni pa sa kan no so na woni na pa ni na me ko twa yon ko boni madam fu ko ne yiri wo kura de sheme asem na ya na wo se Ghana fo mu se intra to so ya bi ma no bi enye I'm saying industry bibi na ba no ma atiada bibi na ba no ma atiada me hu se woni nkofo bi na start be do baby na say omu say David say prado omu say ni pan prado so na da ben no ba be start da no be ye stardom na ngasa na wo say na wo si stardom e wo stardom de me na ya bo am say me nya star but me fa ni say me time bia me bon pa ye ka che me nya akoko me ko CAC e ma shore ke si ameko maka che ma say baby Nyankopon na no ko ka no ewurade ma me dinye den enko ka ho ewurade ma me pie te se ensoma ewurade ma me yes ale Nyankopon so ma me pie te se ko so me na o ma me yes e te se ewia
It's me free and go if I tell you na na my yes. Nti woni papro se woni akoko bra mutum ko ke na conference. Me so my pray. My pray. We moving industry, adwuma bia. Here ben we moving industry. Oh, moving industry fancy me bia. Me wura na kasa 10 years. 10 years. Next year check plan na. Next we 209. Wow. Exactly. 209. Wow. Hey, and then you go watch moving industry. Because asema all can so one you fit for ko pen obi wura industry. No wo ye na adwuma dada. So na me say na obi wo say o na movie star wo adwuma nko na movie no nko na wo ya na obi wo na wo adwuma bi ye de e ka ne ho ebi nse na na ebu ati ha ne wo say adwuma die so wa betena so a wo ka ne nsem me say fa o comment bia he de ebra ne musa no so wo ti he edu ba bi e be bie full lies na to ne am bia he de afre na wa kire wa de no busa no question bia person e busa na me say busa say wura mu industry movies do say and wo twa wa abo ni bua movie do me kra me san de me nya ko ase because say the baby Joseph koko share no share fiase but Ewurade ma obi be di no mo dance eche wodle no e na Ewurade yi ni ye den e na yakopon yi ni pie ye no onye de da padie nyina ye den e share ne nsa make man kata say no me Ghana moving industry no in fact na ye boa me di ma kontene obetu ma Ghana moving egu Dimi no say egu emui because government ni me ko fie adwuma na ma ya emui me ka me fit internet transit so no ana me be ni ana wa wani twase be pasa ba na ne set so to say no movie no egusu a ye twa no come see na me ba e wono ba na me pese me di ba ni kwan afa so oba industry no wachi mi na asemba kwa ya na de bi mu sam say obi na na ego so mo aka say e di musam ye say ura industry ma so we oba no da but me bi ma bi di no ma hu say entesa na wo so mo a wo no say na wo si moving industry no de ono obetna sekura asamna kwa ka me na ho kra ya me na ho ye me wo bi wo ho no ma eni ne to asebe eni ne to a wo say ye janan e wo bi to no gu ni say ye janan but aduma ni so o mu cha ye ntesa because neighbor make my catch Yankopon ani monyam say me moving industry be mu no oba kra obi kon no obi because be ma no wa wa what's the nature and see moving industry I don't trust them ni na adwuma na script no director no the bar or say we play the script no we follow script no now we hear adwuma man here dey e ye the fair so bit mo ka say bia me share sini no obi no obi aye dey ada na obi no obi ada na wo share ye no see in the chai me busa e dan na ti say in the chai kana mai jira ho director na ho no I think so. What church? There was church continuity na hono no water. Na to betumi so me no obi ada. Let one na dani atwa dia ba. Enti ade bi ene ya o mususu nkasa na Ghana fo kasa. Ene ye kan sana bibiri na so nya apenya kwatena videos ni ya. Ye wonhu ye no. No ka. Enti ntsa. Ndade ntsa akra da. Sini twafo de fa mu ya sa ni bi ho. Na uwa industry what pre-romance would romance me pre because o bibiri na say na here boade na no ya eye na adwo ya de na na de ma no e ma ne ye ni me pre bibiri sa move be pa na utwa ya bebu mu so watwa nyina move be pa na utwa ya to say move we de na ne e bo apen ba say ni me ma ka say me twa ya no na me e fa ne say ebi asia from na madam for pa ni aprobeto ena aprobeto ono do na busu apanyi ne le ena VVNG ono to so ne nua be ma ena be wale VVNG no me fa ne se VVN no ni kunu nua be ma ena aprobeto isi do mu si di ne na akwese bi a mi akasa mi support to aprobeto many people need to have VVN ni se VVN ko wi ase wo ba na asure yi
asase so yin ehia no no aka so be de wo be fa ana le we no so no kwadwo cancer no wo ma me pint e ba mi ni sa ansam fo no ana ono so me no that time me kwa ko talk na do ni be na ayi approach secretary no ya da na die no me ko sa na ba me da na ni se ya bra wa ni chi oni na wo so bi bo wa ya na ka o me ko ti say taw me ka sa water no wo to dia abo am ti ya na taw wa anti me twa me ni me to me nya bo me nya se kan na me kwadwo cancer shum na de be ewo wa fa dress wa so ni cha se de be no na wo so nya akolo mi ya na mi nua be ba ne kwadwo cancer kwadwo no ho nya akolo wa na se kwadwo ne wa di japa wo cha adwene gun kwe adwene se ye nwa na se wo de tun kwe mu a wo wia wo nya mu nwa e pete ya ko no na se kwadwo wa chinchin se dwa ko ma na tse se de wa chinchin me ka se ne senyin so ebuna no nyina kwadwo ase that's what I done one part no gun ase da ase enwa ne si ase ba cha wo de na le wo ko se enwa ne si ase ti bi sira mu e fi na ko me se mu chi anwa mu me se ne se na hye ampa wadi esa movie we I think say omoto pa eso to pa anya bono so no mi hu se ebono esa ma odi be pega mo if you say omo mo blochi ni e obi ara yi na mo se papa na no ya na no movie because obi aba papa na me me te for ma no nya ya me ma no nya ya because say obi tunu me sra na in fact say they will see ya no wa no ya ni aja me so ma no nya ya oh ma no nya ya bra ma no nya ya me bi as me ba he me konto kwada me na tem bia na me ye adwuma wo ba ntema ena kwase beto me na me kwayire na disika be na shuru ene me konto kwa ena me buka akwen kono na kire se ka e free dancing ba the free ji so ba e de pen na me konto kwa che traffic ba ku pe me konto kwa na ebu a iwura industry ni oba bi o wo industry ni bia aso peda oba wo ka sa dwuma di e kan o re wa ha moving industry what say you mediation na mabe moving industry de so mo sisipe bi o montesa because Emilia Brobe ko no pra won tumo nyesa na mama bra won tumo nyesa Vivian J won tumo nyesa Matilda Sale won tumo nyesa na me se me hu ye na ka e fence krama de tinchiri ko pedompe na do po tinchiri ko ba krama o montesa kra I want to say, na ebu ani e na no guzu e ne e de twetwe nkomo no o kasa dwumadi maka a me see new update by the bema so that say movie stars no ahaya no me dwumadi e di agro bra ana hweye bibia e wo Kels Films so e wo YouTube over kokowa Bokels Films so won't be more Kels ni we break kwa de oboke yi na wo di films na ye de so wo nya na push you know nya red no so na subscribe ba adoma na e wo no man nya tinton but tinton za na tintin twan so ye e di akotene wo ho na rasnene official TV na no so di akotene wo e ko na ye di sansem we nyina de be mo because who nya no ba bia na na e wo na ni no ya no bi so e ni twin komo no na senya ensembi koso e wo social media ni na mfamam ese sofu bi ebe ye kan say ese sofu bi ka say mfantefo I think so so mfantefo news then something like that na ba sa na ma obenya problems bi na sansa na sofu no kan ni say ogina quotation so na ye de cancer bet me no me hu ni say wa ye mfumfo na wo say na wo so ye de esi me o ka se ju medie so na no me ma asem nyina ne se ewiase se de nipa wo si bu hu no sa na wo se wo dwene hu se wo nuya bi so ye den wo bu no ho sa because untumo metra se na sabe mprebiasa krama ekra wontumo ne ba nye den enna okra wontumo ne ba nye den enna me hu ye nka akukọ otumune na maameda otumune na fada otumune na maam ni nuada ne sewada na nipa ntumu yes enti woni pakro se wo betina ho no mo na se wo kasa na wo kan se bia me ya me na ye boa me ma asem nya se me pa asum bie
me masum due na me hwehwe asem ya wo kan ye mama adwan service so because mua ya enya baako enya baako eso asem ba sa be nipa no benim ba bia wo nya ne so so sei Debi woni pa say industry no mo no ya do ya ho me nua na asem na ba ye me nua no wo nyini se obi na dis story no koma me de me nim na sa wo ye sofo na kuta tro konkron wo kuta tro konkron na mo problem ya mu se sofo no wo nua ho ba asem na ye wo de se wo nua no ho ba asem na ye wo de and entum so happy sa me ma wo me nua ni kunu na emibo asem okay evangelist ade asem ye kan me ne pa pro kan ye me ma because any pa no me bring me pen busa say o wo industry ni ma na so ofri hen woni nana me ne pa pro woni no me ne no na evangelist ade kwesi ade o say wono so tia bro chima oh me ne no na me nim say movie industry na bisa wo entumunsi se na ya bu asami tuo sesi a na me ne me ba ye den akwa ne me ba ye den enyi nsen ya wo mintumu nye sada ene esra na ya bu am tuo social media obi enim se na ya bu am ya kasa me dike enkrofo ka e ba se na ya bu am dike but me hu ni se oba ne hu otan no ye bu no bema se wani mu da ho na ho ofa ye bu se we wo ba what's the mention and then yakopon so masan de sima ku chamu yesu din because me ma wale me na me yapo me ma wale me ne me yira wontafo am te wa ma wale amawo afasika ni tu enti bibia ni yesra busuafo de obetusu amawunua no se me pacho me tre me nsa sei no me dia aka na behwe me so enti sa wo yasa enyefe that's ni ebu ase nsema e ba ebusa wo yi ni na ma e kama na se de nipa no freka na en kure bia nya de enim sa na ye na ebo yanka bibia de enwie no ahwefo ehwe ma hwefo nyina me ma asem nyina ne se wi ase huna asem ansa na wa ye de waka ba bia me woi na mi go because o kan wase mi wi ya na mo achia wadofo a e wa o mo e wa ha o mo so a o so da o ma se ha royally me ma asem nyina ne se na ye boa me pato ni pa huna asem ansa na wa ye de waka huna asem ansa na wa ye de waka because we ase de obetu so ama wunua no wo ni pakron amawie buso a ka hu se wuntiri ma ye den e wo ho ebi kwa ni mguase na usuma me na ye boa no na de baba wo na wo fa ase bi so no na be chen me ye den me die enti me sremo asafofo amguta twro konkon me sremo untu su nkasa na movie industry ye mo jantrasa eni mo tutu eni ye mo ahyawo musi egu emui ye wo ho wo fa yero obi anwale sini twani wom ye fa na magira wadim se hye ne kawa me ma sem nyina enti me from me tia ma dofo me pacho ti se fia me da si bebrebe me pacho me sro Mr. Pong tago me say so am invitation one invitation say ma give sa me ba wo ho e wo USA mem asese wo ban na no kwaku menu di wo ho adanse e kire me omo nyina ba ho no mba be hye wo dia wo gi ahoho o simpri mu na prepope katachie wona wati ko tse be nanim wo nantini tse be ma ne na ntahoro katachie me do wankasa ubu nipa na udo nipa na meka nyina ne se nipa da ne enwene nam ugu nua ni mu ase wunyare me pacha me sro ahana kasa na me wo no soro ya menchia nyina menchia madofo na han kasa pacha wada wo ma royally so pe news bibia wa ha aha kasa no so pe so yo facia oba ha obeya ma edike papa ki ofa ki go wale mama ki kama demo so pesa wo wale facia makeups papa onu so international
make up senior move and more useful. My catch them in temple for Tirobatia Farasa. What would they mention? Make up the papa. Who are bad brother new power that Edasi. or bad pass some sitting like Kells Films. Come back on And so they can be on the air. Don't know. Say, Namibwa, China, beside the Atwas. Kells Films, number 1.